Mugaru na mahinda mahetuku o hindi ino urugari wa githurano wongererekete ahuraniri a iturwa ngurani kaunti-ini ya Tana River ni manyitanirite niguo kugacirithia thayo na ukiririria gatagati-ini ka aikari. O ni thutha wa gavana wa kaunti iyo Hussein Dado na mũngethanĩri wake Danson Mugatana gwĩkĩra kirore guthingata thayo hindi ya kampeni ciao. Mimi na Dado umetuona tumekuja pamoja, tumetembea ndege moja, tumekuwa safari pamoja. Tafadhali, maombi yetu kwenu wananchi watukufu, kura hii tusiharibu, tufanye amani kwa kura yetu. Sawa sawa. Minister wa utaburukia wa mahinya Mwangi Kĩonjũri ni akajire thabarĩ nĩguo kũnyitanĩra na atongoria amwe na ũcio kũhunjia thayo na ũkirĩrĩria. Akiaria taũni-inĩ ya Tarasa hĩndĩ ya kũheana irio cia ũteithio, gavana wa ihinda rĩrĩ ni augire he bata aikari amwe na ũcio mahĩmbĩrie thayo, akiuga iyo noyo njĩra ĩrĩa mangĩhota gũkũria kaunti iyo. Ndiposa hata viongozi hawa wakati nilikuja kuwakuta kipindi tukasema tutembee pamoja tumalize ile kazi iliyobaki kwa njia ya amani. Na leo hujaona lugha za cheche ya kuingiliana. Mumeona kweli? Nake mũmbunge wa Garsen Ibrahim Sane ni augire ona imatha-inĩ rĩa kura thayo ni kĩndũ kĩmwe gĩgũkorwo mũtaratara-inĩ. Namalizia kusema tunapoenda uchaguzi tarehe 8 mwezi wa 8 mwaka huu, siku 31 kuanzia leo, tafadhali enda upige amani. Enda uchague nini? Amani. Ngiripotera ceceni ya Kameme TV, njĩtagwo Njeri wa Kamau.